Onlar дагы бир рет ассаламу алейкум. Буюрса биз кече видеобузду ушул жерден бүтүргөнбүз. Эми видеонун уланысын сиздерге Россиядан келген унаалар боюнча толук кандуу көргөзүп бергенге аракет кылайын. Сиздер каналга подписаться этип, коңгуроо басып коюңуздар. Бисмиллахиррахманиррахим. Даяр болсоңуздар. Вау, кетти. Базардын ичинде минге коюп айдап жүрөт го. Так. Nexia 2 пробеги 102 2008 жыл чыгарылган 1.5 Тюмен дейт. 415 000 сом 0500 менен 038092. Вишня сет экен, бирок машина состояниясы өтө идеальный экен. Ассаламу алейкум. Полный электропакет, Ева поликтер коюлган. Таптаза машина. Өтө таза экен. Пакеттерди кийгизип коюптур сиденага. Караңыздар. Кыскасы идеальный экен да. Так, карап көрө бересиздер. Кийинки унаабыз. Так, 2011 Жуга деп коюптур. 310 000 сом коюптур. 0708 42 48 72. Не сатылдыбы? Жок, көрүп атабыз. Көрүп атасыздарбы? Жакшы экен. Айда. Шептегенде жак коёбуз. Бетти айдап көрүп атат. Жок, мындай. Кимдики экен машина? Канча сурап атасыз, шеп? 310 000. Болду, видеонун аягында келип көрөбүз. Сатылдыбы, сатылбадыбы, кандай болду? Көрүп атат. Так, жакшы, улантайлы. Пятнешка. Пятнешка беле, ассаламу алейкум. Я. Девятка. Девятка турбайбы? Канча жылы? Продали? Оба продали. Канчага кетти мынау? 270. Ого. Наркыча? Нарко 330. Уже продали дейт bunlar. 99. Девятка. Мына базарга кириш менен сатылыптыр. 08. Вообще сонун. Жакшы. Жакшы, мына машина көптөн бери турат. Келиңиздер, мына сары Ниваны көрсөтөйүнчү. Атаң, турушты караңыздар. Так, бул сары матовый экен да. Пескоблоктой го сырты. Так, чыгарылган жылы 2007 1.7 объем экен. 0550. Ой, 550 000 сом экен. 0507 15 77 15 экен телефон номери. Полный шум болгон окшойт. Ички салонну бир катар көргөзүп коюн. Ондай колонкалар коюлуптур. Охо. Сиденьялар да башкача экен. Я бисмиллахиррахманиррахим. Ичинде момундай кнопкалар бар экен. Булар билбейм, түшүнбөдүм кандай кнопкалар. Так. Арткы салондору полный тонировкасы менен вообще жинди кылып жасап коюптур. Так, артында момундай немеси менен, окошкасы менен үстүндө рейлинг бар. Арка коюлган. Полный антикор чачылыптыр. Кыскасы машинаны полный жасап чыгыптыр да. Мында рисуноктору менен кузовка подсвет. Сиздики? Приматок коюп коюптур. Фаркоп бар. Аркасында LED лампа экен. 550 000 сом тугандар. Карап көрүңүздөр. Так, жакшы. Мына кийин мондо 07 турат, 2007 1.6 механик экен, 180 000 сом, 0555 385 395 экен. Так. Ал орт екен.
04 Жалабатский. Жақшы. Мынау машинада жаңы келіптір. Өткен базар жоқ болчу. Мынау плафоны алмаштырып қойыш керек екен. Lada Priora. Бұл да сіздікі? Өткен базар жоқ болчу? Жаңы келді? Бар беле? 2012 екен жылы. 240 000 сом қойылып тұр. Окончательно дейік. 0551 909 600 екен. 08. Қайсы регион болып қалады? Так, жақшы. Мұнда дағы бір жақшы семерка тұрады. Светі да сон екен. 2010 екен, 1.6 бензин дейді, 280 000 сом, пятиступка екен, 0500 мен, 51-51-50. Мұндай антенналары мен. Жауы екен да машина. Мұнда состояниясы жақшы екен. Ауылы жақшы екен. Мұндан кейін мұнда да біреу тұрады. Бұл кішіне мұндай темный ирақ свет екен, 2010 екен, 250 000 сом қойылып тұр. 1.6 бензин инжектор дейді, 250 000 сом. Так, 0551 41 84 44 екен. Так, жақшы. Андан кейін ондай арзандары дағы бар туғандар. Бұлар да көргізіп қойылы. Ішінде ақсақал отырады. 140 000 сомға 2107 дейді. 2008 екен. Так, вариант бар дейді. Golf, Passаттар болса, Nexia, Audi болса дейді. 140 000 сом екен. 0998 05 06 65. Варианттар бар екен да, байке? Ақша қош бересіз бе? Ақша қош берем дейді туғандар. Қарап көріңіздер. Так, жақшы. Бұл өткенде тұрған мынау машинече. Бұл машина бойынша ВАЗ-2106, пробег оригинал дейді, 92 жыл шығарылған. 4 ступка екен, 1.3. Бардығы родной дейді, 280 000 сом, 0554 84 48 77. Машина сіздікі? Жигули. Бисмиллахиррахманиррахим. Ох, и сиденьясы. Все равно мұндай. Ақ, серый машинелер, ичі салқын болады. Аке, от алдырайлычы, бисмилла. О, терезен емесін, окошканы қараңыздар. Жаныңа. Мотор вообще соның іштеп тұрады. Четко іштеп тұрады моторы. О сиденьяның жұмшақтығын қараңыздар. Чисто классика ойынша қалай өрді да бұлар. Задний видті қарап қойыңыздар. Жаққын көрсетеді екен. Қараңыздар, жаққын көрсетеді екен. О! Ем полоборотты оталады екен, действительно. Қарап қойыңыздар. Советский радио. Өзіңіздер жақшы білесіздер. Бисмиллахиррахманиррахим. Так. Жақшы екен состояниясы. Полный родной екен, Бұл баяғы мұнауыны гаражда тұрған десе олады да. 280 000 сом чалып көрі өрестір. 08 чүйскі екен. Әке, қанша олады? 260 000 сом болады екен туғандар. Daha сөйлешіп көрсеңіздер болса керек. Телефон номерге чалыңыздар. 0554 84 48 77. Так, жақшы. Ұлантағыз, мұнда Nexia-лар келіп қалып тұр. 03 Баткенден келген ұқшайды. Бұлар да бір қатар көргізіп қойылы. 2008 340 000 сом қойылып тұр. 0990 мен 12 18 98. Так, ақ светі.
Биягында күмүш түстө дагы бирөө турат. 04 Жаллабаттан келиптир. Чыгарылган жылы 2008, бензин экен. 0507 772 020. Баасы канча экен? 300 000 сом. Ош тараптан, Жаллабат тараптан келгендер эмнегедир баасын койбойт. Так, улантабыз. Мында дагы бир таза семерка турат. 2107 2010 пробег оригинал дейт, механика 300 000 сом, 0702 0023 01. Топ-таза бар жогун караңыздар. Полный заводской екен да. Маян қарап қойыңыздар. Топ-таза. Так, Lada Priora 2012 1.6 0702 19 19 18. Брат, қанша екен басы? 330 000 сом. Жақсы. Lada Priora. Қарап көре бересіздер. Так, жанағын көрейінші туғандар. Жаңа машина келіпті. Келіп тұр, азыр барып көрөбүз. Мында бирөөсү турат дагы. Электроруль дейт. 2011 екен. 2107 чыгарылган жылы 1.6 объем екен. 330 000 сом, 0776 05 71 78. Көрө берейин бе? Пульт сигнализация иштейби? Полный. Сигнализация. Электроруль стоит. Гидрач стоит. Гидрач бар екен. Мынакей. Гидрач. Вообще. Бұл даже өчүк турганда дагы жеңил экен, электронный, Караңыздарчы. Машина өчүк турат болбосом. Вообще. Канча болот эми баасы? 300 000 сом. Таза экен, Шумка бар екен, электроруль бар екен, состояниясы жакшы экен. Бишкек толобу? Бишкек толобу? Центральный замок, сигнализация полный иштейт дейт. Базар боюнча таза сушул экен да. Таза сушул экен. Тем более ак свет. Вообще, жакшы. Улантабыз. Мында дагы бирөө турат. Бул өткөн базарда турган болчу. Жанагын көрөйүлчү, не болуп тур. Так. Жок, бул эмес болчу. Аны уже алып кетти окшойт. Ушундай туугандар, Россиядан келген унаалардын бааларын көрдүңүздөр. Силерге жакшылап көргөзүп бергенге аракет кылдык. Колдон келишинче. Буюрса базарда күн ысык болсо дагы соода болуп атат, айдап чыгып кетип атат машиналерди. Буга чейинки видеолорубуз бул жакта 5-сектор боюнча болгон болсо, анан да айдап жүрөт. Жигулини баягына. Аз келсинчи көрөйлү. Aydan geldi. Durunuzlar, bari öyle koyayım. Ne eken bayka? Yok. Qanday ekan mashina? Siz aydab keldingiz-ku bayka. Ana seni kıyımlarsan da tuttu. Aldırsın mı kıyımlarsan? Qo'yingchi bayka. Şöyle varınca sütten şöyle atasın mı? Yok. Özüm başlığını satkan şöyle. Hem bayka tartib o'tamiz da. Sana sırasın bu aradan. Hatta yazarım. Qancha ko'ram deydi? Men aytganda qo'yar bo'ldi. Qancha? 310 ming qo'yilgan ekan. Ya bayka, qancha baho berdingizlar? Qag'ib silkatib qo'y bayka, o'zim aqlim.
Чоң эле байк экен. Бирок машинанын состояниясы жакшы экен. Өтө сонун экен. Жакшы, көрө берсин. Алган адамга машина буйрсун, саткан адамга акча буйрсун, туугандар. Мындан кийинки видеолорду ирет менен күн сайын көрсөңүздөр болот. Кийинки видеолор бул жакта жаңы, азыркы баягы популярный болуп аткан корейский унаалар боюнча болмокчу. Ирет менен тартып сиздерге көргөзүп бергенге аракет кылабыз. Менин аты жөнүм Нурмбет Мухаммадалиев. Кийинки видеого чейин көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.